tubakobeire nti olunaku lwa leero lwa kusagamba ng'abasoga bavaayo balaga eya speaker wa parliament lwaitukonebo ayitwa Rebecca Kadaga omukwano embeera tabeera ennungi. Poliisi eyeidinda yalangirire nti ezira procession nti lwaitukonebo ayitwa Rebecca Kadaga n'abawagizi be tibali kujja kubita ku kibuga ekyeidinda era nga waire poliisi yabaire nga esazeewo etyo tubaine kuuka olutalo lubairewo nga lwaitukonebo Rebecca Kadaga n'abawagizi we batuuse ku Clive Road poliisi ebageziza okubawungula nga ekala timulina kubita mu kibuga wabula mubite kumbalimbali mujje ku agriculture show wabula abasoga abakalambire nga bakaba batiga bali waibwe era nga gano gabairewo olutalo okulwanagana wakati ow'abawagizi ba Kadaga ni poliisi era nga poliisi ewaliza yakubamu kwa utia gas kuba abantu babe bakambwa ino tubale kukuna abantu ba bulido nga bali kwenda kukuba ba poliisi abandi nga bali kubagemanga amatayi embe atabaire ennungi akacyankano kabairewo wabula oluvannyuma okumala akabanga nga saawa namba nga okwesika kukaja mu maiso Rebecca ayitwa Kadaga avireyo emotoka yakwaba abasoga ati mwikaikane.
Mbiyembere chowebeire alibeire isanu eno mu kibuga ky'Idinda nga baaniriza amama Right Honourable Rebecca Kaitwala Kadaga ebusoga era ng'onaabeire amaze ebbanga ng'ali mu nsida kuliya yajja okuwumulako oluvannyuma olw'okumuwangula mu kalulu akaseeke akalondebwa ekibiina kya NRM einuma awo yabuviireko.